Gukirite buna haho mwe na kieha itura-ini ria GAKOE gicigo kia ubunge gia GATUNDU ya Rugongo county-ini ya Kiambu thutha wa nyanake ndumanire ni meciria na iria ikoretwo ikiagagia muingi wa gicigo kiu kuhithukira mutumia umwe mucii gwake kumuhahama kimwiri na gucoka kumuruta muoyo. Kwa hivyo tunataka serikali ituangalie na macho yote namna hii ituangalilie, kwa sababu tuko na uchungu sana, uchungu wa roho. Uchungu wa roho. Tunakaa kama tuko na mambo mabaya, kwa sababu ukienda nyumbani kwako usikia kitu inagaba unaamka unakaa chini, unasikia roho yako, si unaona hata tutapatwa na pressure na sukari kwa sababu ya hiyo mambo. Hiyo si mambo mazuri. Kwa hivyo tunasikia tuko na uchungu sana. Kuringana na aikari mweno uyu na aria maranirie na metha itu ya mohoro, mutumia uyu no uri urakurikana ta Teresia wa maitha wa ukuru wa miaka 77 araikaraga ari wiki ona hindi iria aratungirio nguraro icio. Lazima tunaishi kwa hofu kwa sababu kugari na upungufu wa kazi, na tunaona kwamba vijana ama sio vijana, watu kuhusika wa gari na changamoto ya kiuchumi. Kwa hivyo mambo mengine inatokea juu ya jambo hili ama lile lingine. Tiku imwe tu thutha wa gikuo giake muthuri umwe ni erigite kunyitwo migwate ni nyanake o ici thutha ucio agitunyo ngari yake mwena wa Mucakae. Oho mweri 3 ni maguraririe mwendia wa nduka ya M-Pesa na makimutunya muigana wa ciringi 40,000 na kwirikanite marahuthira matharaite tofanga na tuhiu niguo mahote kwagagia muingi. Riu muingi wa gicigo giki ugite uraikara na haho guku makiuria maabitha a ugitiri mwena ucio matiga gukorwo mahondereire itemi-ini riao. Ndeto iria ikiritwo mukonde ni mubunge wa gicigo giki Wanjiko wa Kibe. Tumekuwa na utulivu sana katika hii constituency yetu, hakuja kuwa na mambo mingi, lakini nataka kusema mambo ya security inaonekana like the last about 1 month imeanza kurudi si mzuri, na tuko na maneno ambayo tena inatusubua sana, maneno ya uvutangi wa bangi na kuuzwa kwa bangi, na ni maneno ambayo already nimesha pasha habari watu wetu wa security, the DCC na timu yake na security, na hii ni maneno ambayo tunastahili kuangalia kama viongozi, na nataka kumuomba hata our CS ambaye ni rafiki yangu Bwana CS Matiang'i, ikiwezekana akuje hapa, kwa sababu hapa ni nyumbani kwa rais wetu, na wakati kunasemekana hakuna usalama ni kusema hata tunaibisha hata rais wetu. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo si mzuri, na maneno ya bangi ni kitu lazima tuangalie na tuhakikishe kuwa wale watu ambao wanauza hizo bangi wachukuliwe hatua. Hiyo maneno iangaliwe kwa sababu ni watu wengine wanajulikana, lakini kama ni cartel na ni kama kuna watu wanawaficha. Ngiribotera Wega TV kuma GAKOE GATUNDU ya Rugongo county-ini ya Kiambu, nie njitikaga Sofia wa Muciri.